Okay guys, muhawe ikaze kandi murakaza neza kuri channel yanjye X Media. Umunsi rero ngarutse kubereka ukuntu iyi telefone ya Airtel Imagine yananiye abantu benshi iyo irimo password. Nk'uku nguku dore password twagerageje twayobeye iyo ariyo. Ushobora kuba wayitoraguye, ushobora kuba wayikuye hose, ariko password ikaba yakunaniye. Rero no munsi ndagira ngo nkwereke ukuntu wayiforomatisha intoki udakoresheje mashini kandi telefone yawe ikagaruka ari nzima. Telefone ikagaruka, hari ukuntu iforomatisha mashini buriya hakavaho nka gigabyte zingahe z'ububiko, usanga rero ibintu birapfuye. Rero telefone yawe mbere na mbere kugira ngo iruhuke kwirirwa uyikuramo password, urakuramo batiri. Urabona ni telefone ya Airtel Imagine. Airtel Imagine. Telefone yawe rero wananiwe password yayo, urayifata usubizemo batiri, nurangiza ukora ibi bintu ngiye kukubwira. Urahita ufata telefone yawe, ufate itushi riyatsa iri ngiri, iri tushi riyatsa uri kubona, urikandane n'irindi rya volume, irindi rigabanya volume. Iryatsa telefoni n'irigabanya volume niyo matushi ugomba gukandaho. Nurangiza uyakandira icyarimwe, yakande cyane, utegereze telefoni yawe yake. Ategereza kandi guys, uretse guforomata telefoni yawe ubanze ukurikirane neza. Nurangiza video uraza kuyisubiramo nyuma, wongera usubiramo ibyo utumvishije uri no kuyikora. Rero nurangiza ikimara kwaka urahita ukandira igabanya volume ryonyine, rya rindi riyatsa urirekure. Uraba ugeze ku bintu bimeze gutya, ibintu by'ibipeji bimeze gutya, bimwe bitera abantu ubwoba mukagira ngo telefone irapfuye ntizagaruka kuba nzima. Rero wowe telefone yawe ugiye kujya kuri kara kantu ngo wipe data factory reset. Ako kantu wipe data factory reset kukageraho ni ugukanda itushi rigabanya volume rimanuka, nibwo uri bumanuke ukura hariya hejuru. Nurangiza kwemeza, uremeza ukoresheje rino tushi iri ngiri ryatsa telefoni. Dore page uraba ugezeho noneho numara kwemeza, uraba ugeze ahangaha hari ibi bintu byinshi, ariko wowe urahita umanuka ukanze rya tushi rigabanya volume, ujya hari ahantu handitse factory data reset. Cyakanda dore ukuntu nanone ibintu birahita bigenda. Utegereze twa tuntu tugarukemo nta kanya gatoya. Ukigera ahangaha rero urahita wikandira, urabona ugarutse kuri ya page watangiriyeho, urahita wikandira ahangaha handitse reboot system. Ukihakanda urategereza telefoni yongere yake. Reboot system ni ukuvuga ngo urayiforomasi ya password ivuyemo, ariko ntibirangiye, hari utundi tuntu dukeya dusabwa kugira ngo telefoni noneho ibe nzima burundu. Urategereza rero akanya gatoya telefoni ibanze yake bisanzwe. Telefoni iraka bisanzwe nk'uko isanzwe yaka. Guys, ndakwibuka niba uri mushya rwose untenguhe umbabarire umpe subscribe, kandi video nziza cyane gutya ishimishije ndagusabye uyikandire like izagere no ku bandi, kandi unayisharinge. Guys, rwose jya ugira impuhwe nawe, urabona umuntu aba yiharahaje akaza kuri ibi bintu. Rero mujye mumusapotinga, nibwo bufasha bwanyu. Rero ahangaha uraba ugeze ku yindi page ngo hi there, guhindura ururimi, ariko wowe ahangaha ugiye kuhita wikandira start. Nukimara gukanda start, baraba bakubwira gutya ngo connect mobile data, ariko wowe urakanda skip. Ugikanda skip urahita wikandira ahangaha kuri setup, ukore continue. Nurangiza barakwereka Kigali ibiki byose, wowe wongere ukande continue nyine next. Cyakanda dore ibintu barahita bakugeza, nabwo urongera kandi next. Ukigera ku hano nta kindi kiraba gisigaye usibye gufata telefone yawe ugasetingamo password nshyashya mu buryo bworoshye
dushyizemo 1 2 3 4 ugakora confirm, ubundi telefoni ikagaruka bundi bushya. Getting phone ready. Urabona ko telefoni igarutse bundi bushya, wayiforomase bya password n'ibindi bintu by'ibikode byari biyirimo byayibuzaga gukora neza. Urabona yuko guys telefoni yakunze, dore ya password 1 2 3 4 ngiyi tuyishyiremo. Urabona ko telefoni rwose igarutse ari telefoni nzima uko wayiguze. Rero ya password yavuyemo, waba wayitoraguye waba wayikuye he, birakunda. Sawa guys, okay.